kubara ibice 23 umurongo wa 19 biravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshe, Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Akenshi abantu bakunda kwicuza kandi ibyo bakora byose bazabicuza, ariko Imana yo ntabwo yigera yicuza n'umusimo. Ibyo yavuze no kubikora ntizabikora. Mbese mwibaza ko icyo Imana yavuze no kubikora ntishobora kubikora? Ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza ntizabisohoza. Mbese mwumva ko icyaturutse mu kanwa k'Imana itazabisohoza koko? Igitabo cy'Itangiriro ibice 12 umurongo wa 17 arubama araseka arabaza ati, umugabo Iburahimu aruna araseka kandi yibaza ikibazo kimwe, mbese umwana azazagwa n'umaze imyaka 100 avutse? Umuzehe w'imyaka 100, hakika uwo mwana azoza ku myaka 100 yaje. Kandi na Sara umaze imyaka 90 azajara. N'uyu mukecuru ufite imyaka 90 tuzabona umwana ngo araseka. Amen. Dukomere Imana amashyi cyane. Bwana sifiwe sana. Amen. Sinovaga hano naje ndakoze. Umutwara umugisha ibyo nari bizi ngo ngende naje ndakoze cyane kabisa. Bwana sifiwe sana. Amen. Umugabo umwe ngo yarajije umushitsi aramugaburira nyina amufata neza. Mu gitondo kare kare aramuherekeza, ariko ngo akaba ari umuntu w'Imana ngo ategereza ko amubwira ko Imana imuhungisha. Ntiyamwumva, ahekisha ko aramuherekeza bika mu kabande bafata hakurya isi y'iwacu ngo bafate umusozi wa kabiri. Arahindukiye ati Imana imuhungisha, ati kare kose ngendeshe aya masaha n'indinzi fate ngahe bana. Amen. Kuruza abandi bazi kurwanya umugisha, yanga gusubirayo bataramuha umugisha ngo awumuhe, atari ko urareba umwanya ugiye ati nicyo narindize wari wamutinganya reka gutaha. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero kubw'igikorwa cyo gushyigikira hariya na hariya mfite ibihumbi 50 hano sinzi bishinzwe kugira ngo nshimike Bwana sifiwe sana. Amen. Ndashima Imana kubw'itorero website. Hallelujah. Nibwo bwa mbere pasengeye kuva tugeze hano mu gitondo. Naje gadushitse cyane. Rero Imana ibaho umugisha. Amen. Hari ikintu ugabanye piano papa, hari ikintu cyanejeje cyane. Usarire n'ubu baracyari ko batu bakari. Abashitsi bibageza n'impamvu zo. Kurahura n'umuntu wahawe website akakubwira ngo kari. Ko numva ko mu dusezera Muhammad Makari. Imana ibaho umugisha. Amen. Kuri ikintu cyiza uzukigira wundi. Umushitsi iyo wamufashe neza aza kuvuga neza kandi Imana ikaguha. Imana ihimbazwe cyane. Rero Imana ibaho umugisha mu zukuri abitorero rya Bethsaida. Imana ibaho umugisha kubera ku mwungeri iwe yafashwe kare kabisa, yafashwe kare kandi hariya gusa karaguma kuvi. Amen. Ni byiza kugira umukozi ukumva mu ntebe karavi kandi yavigure kuri umugisha uzumanuka n'ubakisi ukagera. Bwana sifiwe sana. Amen. Ukabagera karambira tukoshi gitaramo ejo cyaramfashe kugeza ubu ko ndacyo namuko muracyumva Cyane kabisa. kandi kuri cyafashe umwungeri. Bibiri zivuga gute? Bwana sifiwe sana. Bibiri jambo Imana rizarwa mu mwungeri mwiza basame gitamo. Amen. Ngo kandi nazo ziramuzi ndetse ko zizinijwe cyane ngo niyahamagara ngo zizasubira. Amen. Bwana sifiwe sana.
Hallelujah. kandi bari kumwe neza cyane turaganira ntabwo barambira turataha byamaze ndabizi ko biri buze kugenda neza turaganira ijambo rivuga ngo imana si umuntu wibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze icyo yavuze arabizi icyo yavuze arabisohoza icyo yavuze icyo yavuze arabisohoza. Bwana asifiwe sana. Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Abantu kenshi turicuza kandi tukicuza mu gitondo na nimugoroba ariko icyo Imana yavuze ntabwo izayigera yicuza. Bwana asifiwe sana. Mose ni umugabo w'Imana yari afite indangagaciro zitatu. Imana ihimbaze cyane. Mose yari imfura kuko Bwana asifiwe sana ngo umugabo umwe yaravuze aravuga ngo ni ukuri ngo botubwira ngo mushana y'Imana ntikibaho muje nosigara no gufura nanone bw'abagabo ngo no bifura gusa sintemuke bakatubwira ngo yeme y'Imana twagaza tubabwira ibitari bisa ngo jewe ngo no bifura. Mose yari imfura kuko yumviye Imana ihimbaze cyane. Yari umundeshaka rikomeye kandi ngo yize mu mategeko akomeye cyane yo kwa Farawo yiga nk'umwana utegurwa kuzahabwa ubwami ariko ngo ntizamukundira kwitwa umwana w'umukobwa wo kwa Farawo. Aravuga ngo se ni ukwicara nkanezererwa hamwe ubwami nkarya ngahaga ariko bene wacu baha batiseka ngo ishaka riza ku mutima we. Imana ihimbaze cyane. Icya kabiri yari umunyamwete buriya abongere bagira umwete ukomeye cyane ngo kuko ikintu cyose yahagurukagamo ngo yagihagurukanaga n'imbaraga nyinshi. Bwana asifiwe sana. Ngo kuko Imana hari icyo yari yaramuvuze. Bwana asifiwe sana. Hari ikiba yari yaravuze kuri we. Ubu bwoko yabukuye iriya mu buretwa ni inzira ndende ariko reka gere ahantu bari bageze. Bwana asifiwe sana. Baramu bahamagarwa na Baramu aramubwira ngo ndagusabye ndakwigize bariya bantu baragowe ariko nemerera use ubanzumire. Nawe avuga ijambo rikomeye aravuga ngo ndagusaba ikintu kimwe ngo uzamuke ku musozi ngo ushake imfizi zirindwi ngo uzitambire Uwiteka ngo n'iz'amasekurume ngo zirindwi ngo n'iz'intama zirindwi zose ngo tubanze kwanza dutange igitambo. Buriya Imana ngo hari ikintu yagazikunda ku gitambo. Bwana asifiwe sana. Imana ngo yakundaga ko umwanya uwo ari wo wose utanze igitambo kandi ukazana umutima wugurutse oderi ikazamuka. Muragera ahantu bokeje kandi batavuyeho ibindi bintu nyine bakamabutsa umuhana wose ukaba mwumva mukavuga ngo se ntibashirije kandi gambere n'akayemezo bapfa kuko undi ngo yarezaga yezaga agafata utujambo ngo yatangira gutamba igitambo ngo tukagenda kiki umwe tukagenda kiki ariko mwene wabo ngo agafata ngo ikivushe kubera za bintu ngo umunsi ukazamuka. Imana nasikiye barazipesa ati katuro numvishije n'icyo numvishije ko rimeze neza. Barazipesa Baramu nawe ngo bari gutanga igitambo. Imana mw'ijuru mwirumva. Imana mw'ijuru mwirumva ngo barabarangiza
barasikaza bamwe yumva kandi kwifuza aramubwira ngo se wabaye gute ati bakusubiramo ngasubire guhumiriza arabanga dore inyenyeri hagati muri bo inyenyeri mu mutuku mugakenera barasikaza arabanga ngo gatora ufunga abakiranutsi ngo kandi amaherezo yaje bakamera kayabo Yesu barashoboye aramubwira ngo robeni waje ngo uhaye umugisha ngo ariko wewe ngo uri nk'amazi ngo adahamahama ngo yo mu gishanga niyo azagenda agira ngo kubera ko nguko uko nuko ngo amukuraho asubira kuri babiri rewe na mugenzi we ngo arababwira ati mwebwe muri abanyarugomo ngo kuko bari bageze urugomo ngo baragenda batera inka z'abandi bazitema ibiti ngo bazitemereza aravuga ngo mwebwe inkota yanyu abahungu mwe babiri bakurikirana inkota yanyu iyo niyo muzohagararira atari ko kumugisha ngo agere kuri Yuda barazifasa agera kuri Yuda ngo Yuda we yaramushize ukuboko aravuga ngo Yuda ngo nikitari yego ngo kandi bibuze muzagaza ngo se ninde wanyifu aravuga ngo Yuda ngurazamutse ngo kandi ngo nikumuhiga atukuza babamire aravuga ngo ikoni yuta mutizaba hagati y'ibirenge byabo ngo nyina yataraza yari yeretse yarashimwe barazifasa ayishimwe Yesu aravuga ngo ikoni yuta ntabwo isaba hagati y'ibirenge byawe ngo nyirayo ataraza kuyifata ayimidiwe bababire Imana si umuntu ngo ibeshe kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze kuko icyo yavuze ngo no kuyikora mutegeka bitokora zabibe ibikombe sinarizi ko yoheza umusaza umwana n'aka gakecuru kanjye gasigaye kananirwa no kumuteka akambwira kandi iyo bashaje bazabasigana akambwira ngo nawe urakomeza nawe urashiraho amazi muzima niko bisa iyo bamaze kugira azavuga ngo nawe urakora icyo ngicyo kandi nawe ntagorwe no kureba abasaza Imana ibamugisha ntagorwe aka bose bakaza bafatikanya imirimo abajene nitwe tugira ikiguri ariko ababyeyi bazafatikanya imirimo yose barazifasha aravuga ngo si uyu mukecuru waje kweli uzosohora bikabaho ariko reka mbabwire kubera ko Imana itazibesha kandi atari umuntu yatanze Isaka mu gitondo kimwe Sara na Ibrahimu baraseka kandi ngo bamare guseka mwumva kandi nakuyemo aho iyo Imana iguhaye igisubizo hari igihe kugaragaza muri cya gisubizo yaguhaye barazifasha iyo Imana ikugiriye neza hari igihe kugaragaza muri cya gisubizo ngo irebe neza kutababivuye kuko abenshi bazabagera mu bisubizo abenshi bagera mu bisubizo bamara bakandi biragatsindwa kopi urutayo ariko ukabwira umwumvikanane biragatsindwa kuticirwa n'inzara mu butayu ariko ukabwira umwumvikanane benshi bageze mu bisubizo bagera mu mihanda yabo baragwa tumupe Bwana utukufu atukuze kwa Babeli ayimidiwe Jehova jina agasaro kari gafite imyaka 12 kandi mu by'ukuri ugereranyije ukareba umusore ufite imyaka 12 n'umusaza w'imyaka 100 iyo mukubitisha yego iyo
ariko ngo ari umwana yari yarabize kandi ngo kubera ko ari mu isezerano ry'Imana barazifeza. Ibrahimu baje gusenga amasengesho yo kurya mw'ijoro. Imana ati Ibrahimu urakunda yewe ati ndagukunda. Ejo mu gatondo kare kare usikiye vizuri nguzofata uriya muhungu namuhaye ugende umutambe ku gisanzwe wikorera. Subiramo mama, subiramo. Kandi hari abazageza kuko ugasubira Imana gusubiramo izi gusubiramo. Ndakubwiye ngo ejo kare kare uzinduke utwara isakaba. Akabanza agatembera muri shambura ati ngo subiriramo Mana, subiriramo urumva. Usigaye ashaka kunkamirika akaja guhaza undi agatura yakurikirana mu ngeri. Ko muruva ko uyu musaza yasinziriye. Ko muruva cyo kugerageza. Azifeza. Atukuza baba mbere. Buriya hari uwatanga umwana we hano akamutanga kweli. Ni ikintu gikomeye. Kandi nasanze Imana izafasha abatarashaka bashake ariko iyo imaze kubyara ufite umwana akaguteka habako ibindi bintu bikomeye, hari izindi mbabazi zikomeye cyane. Ariko Imana iramubwira ngo haguruka ujane, kandi buri Imana ishaka neza neza kukubona izi kwaka ikikubona. Barazifeza. Imana ishaka neza neza kukugerageza igukorera ahantu ukunda ukarara urwana n'umutima habe n'ituro ryiza rikomeye ukunda. Imana nibyiza ishagaye kugira ngo yumve uburemere bw'icyo yaguhaye n'icyo uricyo, yumve icyo ushyira mu gaciro. Ibrahimu ngo mwijoro akavuga ati se ndabwira Sara, nimbwira Sara arasara ngire gute? Barazifeza. Ariko ngo mwijoro aratekereza aravuga ngo Imana yasanze n'umusaza ikampa umwana, niki nokora gitandukanye n'Imana ngo ashyiraho kwizera. Aravuga ngo nukuri ndabiziko ngo arizivurana ngo izuzurana bapfuye ngo byoshoboka ko n'Imana ngo ni umutanga ariko akongera akagaruka. Ati kandi sinibagiwe icyo Imana yavuze, hari igihe kimwe tugitanga kugira ngo dusohoze icyo Imana yavuze. Barazifeza. Atukuze baba mbere. Bikorere kwibaragenda babagera mu zirati muze wibagiwe muze wibagiwe. Ati ko ndabona dufite imvi, dufite n'imbuga atari ko ntacyo dufite cyo gutanga. Anajibu maombi, anajibu maombi, yabasubiza muri kwa kwizera kwe. Aramubwira ngo Imana irirokera wowe tekana gusa icyo Imana yavuze kugisohoza ifite kugisohoza. Barazifeza. Ahambira kandi ngo aroroha ngo amurambika. Barazifeza. Akamuwa kwa upendo wako. Aravuga ngo kubwo urukundo nkunda Imana uyu yaje twarakundanye Imana twakoze alliance nawe, hari icyo nasezeranye nawe. Rero Imana waje ati yonitagiye Imana birahamagara Ibrahimu wawe, nimabona upendo wako nabona urukundo rwawe yawe turacyari kumwe. Batubwegere mbese turacyari kumwe n'Imana, mubaza mbese turacyari kumwe n'Imana. tugire icyo twara umwana wawe Isaka.
Mugire ko tuzoka kumana kubera ko itangishije by'ukwegereye uzoka kumana kuko itangishije